AKARI NTEERE IGEMBE NIBAKURIA mirandi ya KITHOMO kia IGURU bakiuga NTEERE witionekaga gutiwa muno na mirandi ije bakiari baugite guntu guku ni kuraniritie kirima school taja university bakiuga university iria baciakirite YOONGWA NTEERE ciakigui mwankira nandi tayo baruga kenda IRUNGAMIRA YOONGWA ni untu nandi bakuria tongere baguntu guku KUGWATANIRA na KUBATHANGIKIRA yo kenda irika Nicholas Chabari na Kinya Chukuru sieto Rwangi ro university ya Chukaru ra NTEERE IGEMBE IGEMBE South iruithiritwe rurio kwa igita ari raja no ende kuringana na boma ba AKARI NTEERE no IGEMBE bariwa KITHOMO NTEERE ino igitiganiritwe arana ya muno no ntuba kwithira kinya university no tinenkereto echata itwika university Kiombe na ithinambe na ukujiria arito abainge brabo dahotetheria kinya guntu gukugukura batu antuba region IGEMBE itwithatu mo disadvantage mantunege nya KITHOMO no ntumwanka thai IGEMBE University campus ya yikiegoi tukwina tukuromba yikirwa chata ni fully fledged university mwanka thai itomba kuwewa nebweta kwa chata eka university ya iringi yoro tukuona Meru University, Tharaka University na Chuka University. Kinyama turi antu bana sendi IGEMBE tuketho tu na university ira tugomba kwitho tu ikumiria na ira tumba kwaramia branches yayo ithini tu IGEMBE kwa twika ni ukura na ni utethia na betu. Kirikana miari ya Professor Erastus Joka uro ari mwanzilishi wa Chuka University awita mwanka Tharaka University College thaini aero chata na ni kuofa degrees. Ntikumenya sababu itumite IGEMBE University College ithete kwa na degrees na arito batikuthoma iki akwetho University College kugetha kwina arito ankulu kiengiriza na wangirie kwa kuthoma na ugario huu AKARI bantu bafaindika munye na mantu a nyumba na mantu ira yangi kuringana nabo bariuga ati ikonekanite kinya ACIACA abantere ino na atongeria mwanya batigwatanirite o amwe guthinambe no kinyeria untu bobo thinambe na kujura bawikira achata kire university ino nikende thinambe no tethia arito baingi no ntu kinya antu bantere ino igita ria bakwenda kuongera kithomo kaba kwenda kuthoma kithomo ke university pathi ya kuraya unikona atongerie betu patithera babatanirite kurio ntubura no rumwe no ntu okia kwithibisi mantu ministry kithomo na ibisi o push mantu ya agenda politically president watu kwariria boya kenda batikisha sukuru era ikwewa chata once and for all tule kwasi mantu university yetu ekiegoi na tukimenya atongere betu bakenda kuwata na babuithe mantu ya manene bakawata na mantu ya negatives akiba wata nikenda amwananchi ambote thuka boya. Yes, political goodwill is very important as far as development is concerned. Okia gwithro kenda kubwithia ko further education yu ka ko kiokiria kithomo kia gubiro thomerete batu itha tokamatuko ya Nairobi tokamatuka saini cia Meru town na arona ire nchero kana na Chuka na Nyanza batu ndene ya Meru yetu ito wasi university atomba kutho tu father alafu nya education yu nura media very expensive sana mheshimiwa rais ni very expensive na ite affordable urera AKARI mberene kono mwanka otuone mikakatiro bangite okuria mwananchi ni riko kenda tukenda kwitwa tukiwirirwa kuma Îgembe North Petan Class Chabari.